Bonjour, tell me why. Ndimo kuvloginga, it's 5 a.m. Mfite examen mukanya saa mbiri ya provisoire. I'll not tell you how short it took me to get prepared kuko biteye isoni ako ndi sure ko ndi butsinde. So nje hano kugira ngo mbereke akantu nyine k'ubwenge. Ni ukuvuga ngo hari site yitwa examen.com. Niyo iriho amatest n'amacourses yose ukeneye kugira ngo utsindire provisoire. Like you guys, ntabwo ushobora kumva ukuntu biri detailed. Ni ukuvuga ngo ngeze kuri test ya gatanu nteye isoni kandi hasigaye amasaha makeya. Ni ukuvuga ngo ifiteho buri test bifite ibibazo 20 ukora kugira ngo nugera mu kizami ntibikugore kuko urakora noneho ugakanda next ukabona ikindi kibazo gutyo as your usual computer based exams ugatsinda. Anyway, nabizi ko ndi butsinde. Wish me luck. Niba utarabona provisoire rero nkanjye mugira inama nziza. Examen.com is your place. Non, c'est juste que mes lips sont un peu desséchés. Alors, bonne chance. Et tu dis bonne chance en roman aussi. Bonne chance. D'accord, merci. Denzel rero namugejeje ku ishuri, mafasha akamoto turenga mu Gatenga, turakomeza tugera umuhanda wa poids lourd. Ubwo nari ngiye gukorera examen ku Muhima. Hano ni hafi ya Kawosh. Turakomeza akayaga ka mu gitondo nyine ko kuri moto. Yap. Hano ni ku Muhima. Ngezeyo nasanze actually abantu bahageze. Nari mfite saa 2 kandi nageze saa 2 kabisa. Nsanga abantu bahageze. Hano rero ndi kubereka agakweto kanjye gashyashya because inshuti yanjye Mutamba Juliet, thank you so much yampaye iyi kado. Umva nubwa mbere nari nkambaye nyine nawe urabyumva. Turategereza umve ko twageze saa 2 ngo habaye ibibazo ikoranabuhanga. Twatanye examen saa 5. Ubwo rero hagati aho mba ngiye ku kizamini.com ndakomeza ndiga. Hano twaje gutonda umurongo ngo baduha code. Ndabikora ndabitsinda. Ufa ndayibonye. Ndashaka kubwira ko ikizamini.com ariyo site. Ubu ngubu mise brand ambassador w'ikizamini.com kuko nta kuntu naguze abonnement y'icyumweru mu gitondo nkatangira kwitegura and here I am. Like you guys, that's it. Yes. Ikizamini.com niyo site yonyine na ako izindi ntazo nzi. So umuntu wese uzi utarakora examen ya provisoire, this is not a paid ad, but ndi volontaire wabo cause there is no way abantu bategura amatest meza nk'ariya. Like then muri examen nkajya mbona ibintu nabisomye. So check out ikizamini.com niba utayizi, niba usanzwe uyizi. Gira undi muntu uzakora examen ngo ikizamini.com. Bye.